Hano turi kumwe na shefu Maguru Muhinda Rubeni. Hano ni wiwe twamusuye Umurage News TV kugira ngo tuganire atubwire amateka ajyanye n'iriya ntambara yabaye ku misozi miremire ya bavyita Haut Plateau yitombwe Ifizi n'Imwenga. Aho ngaho muri iki gihe cyangwa se ni mu majyepfo ya Kivu, aha ni muri Kongo. Hakaba harabaye intambara iri hagati y'Abanyamurenge, Abanyintu, Ababembe n'Abafurero, ariko bakaba barabanye igihe kirekire. Aza amateka maremare, aza amateka ku bijyanye n'umuco, ku bijyanye n'ukuntu bagiye babana. Ari mu ba mbere, ari mu bashefu bakiriho muri iki gihe, kandi yabanye n'abayobozi se cyangwa se n'abandi bashefu, haba Ababembe, haba Abanyintu, haba Abanyamurenge, bose bagiye babana. Aza amateka ku burambuye. Nico gituma twashatse kugira ngo tuze atubwira amateka. Reka dutangire ku mukecuru cyangwa se madamu wiwe kugira ngo abanze twibwire. Amazina yanje yitwa Teresa n'Amafiringi. Ufite nk'imyaka ingahe mukecuru? Imyaka 8. Imyaka 8. Oya. Imyaka 8 si birashoboka? Ntabwo bizashoboka. 80. Ni 80. Ukuvuga ngo afite imyaka 80. Murumva ko nubwo yino umuntu ahoza gurika ariko ni nk'imyaka 80. Reka na shefu nawe atwibwire hano. Je nitwa Maguru Muhinda Rubeni, ndi umutware w'Abanyamurenge bo mu misozi miremire y'Umurenge, muri misozi miremire yituye Imurenge, muri zone ya Uvira, muri zone y'Imwenga, muri zone y'Ifizi. Iyo misozi miremire igabanije izo territoire zitatu. Nicyo gihugu cy'Abanyamurenge babamwo, nicyo cyacu cya ruguru cyatewe n'intambara. Se intambara yatewe n'iki ubu ngubu muri imyaka kwa 3? Twebwe ntituzi cyatewe intambara. Intambara mwoshobora kumenya abategetsi b'igihugu cya Kongo nibo bateje intambara. Ikimenyesha kuko ari bo. Twebwe turi ubwoko bumwe, ariko ubwoko bwo muri Kongo bwose bwahagurukiye kwica Abanyamurenge ngo bakure mu gihugu. Nta cyaha twakoze, tutaragambaniye leta, tutaragambaniriye igihugu, tutaravuye mu gihugu, tutagira dosiye n'imwe yo kudukura mu gihugu. Ubizi ni umutegetsi w'igihugu wa Kongo wadutwikiye amazu, adutemera inka, atwicira abana, n'ubu abana barashize. Ese intambara twumva hagati ya Mayimayi n'Abanyamurenge bavuga biyita nyine twirwaneho, byatangiye ryari, bigenda bite, bimeze gute? Intambara ya Mayi yatangiye kera, yatangiye mu 1964. Nicyo gihe Mayimayi itangiye intambara yayo yo guhirika ubutegetsi bwa Mobutu. Iyo ntambara iragenda ngo ije gutangira aho yose hose ngo irwane n'ubutegetsi bwa Kongo. Iraza ishaka imbunda, itangira kurwanya Abanyamurenge, ibanyaga inka. Muri iyo myaka ya 1964 baratwirukana mu gihugu, baragitwika. Iyi ni inshuro ya gatatu bahaye batwika kiriya gihugu cy'Umurenge. Baradutwika, twagaruka Uvira, turasubira dusubira ruguru. Uwaduhaye imbunda zo kujya kwirwanaho, izina rya twirwaneho, uwaduhaye imbunda twita twirwaneho ni Colonel Kanike Albert n'Umukasitanga. Niwe wari uyoboye operasiyo yo kurwanya Murere. Niwe waduhaye imbunda tujya kurwana na Bamayi, abo ba Murere muri 1964. Bamayi ni bande? Iryo jambo ryavuye he? Bamayi nabishyize hamwe bashaka kugira ngo bareme umutwe wo kumara Abanyamurenge no kubanyaga ibyabo. Ni Bamayi, ni Ababembe, ni Abafurero, ni Abanyintu, ni nabo cyane bari muri iriya misozi miremire, nibo bishyizeho iryo zina. Ariko ntacyo bagezeho kuva iyo myaka bahaye barwana. Nta gihugu na kimwe barafata, nta territoire n'imwe bafashe, nta butegetsi bahiritse, ariko bakajya mu gushaka ibikoresho bagatera Abanyamurenge bakabanyaga ibintu byabo. Kuva icyo gihe n'ubu ngubu nibo badutoteje, tidufite amahoro kubera bo bamaze inka, bamaze abantu, bamaze amazu, bamaze n'imirima, bamaze n'imyaka. Twarahunze mu gihugu ndi dufite aho turi, habe n'ubu mbaye mvuga hano sindi iwanje
narahunze n'ubu. uheruka ryari? Iwanjye navuye mu kwezi kwa 11 mpunga, baye bajya kunshaka ngo banice, ngo ninjye mushefu w'umunyamurenge usigaye uza amateka. Ndahunga, uwo nahunze wa mbere ni chef de collectivité Kininga, uwi collectivité yitombwe iyo tubamwo, na chef de groupement Munyaga, na chef de groupement Kirima w'abasimwenda. Abo ngabo nibo bateje intambara, nibo batwitse igihugu, nibo twaje duhunga n'ubu ndituzobona gutaha ni leta itarahaguruka ngo dutabare, amahanga nahaguruka dutabare dusubize mu gihugu. Ese ko bavuga ngo abanyamurenge n'abashitsi ntabwo babemera n'abanyarwanda, iryo jambo mubona ko bifite ishingiro cyangwa se mubona babihera he? Reka nkubarire, reka mbabwire amahanga, mbabwire ibinyoma byabo bazabeshya. Kuva Kongo ikoronejwe n'abazungu, abazungu bayigabura abazungu, ababereshi bajyana igihugu cya Kongo n'u Rwanda ni Burundi, basanze abanyamurenge bari muri Kongo. Uko ni ukuri, mpaye mbabwira badusanze muri Kongo, turi ku misozi imuremure y'imurenge, ariho turi igihugu kigaburwa, ari aho turi, tujya muri koloni y'abazungu. Abazungu ngo bajye kugenda muri independence, nta dosiye nimwe basize ngo baze beyirefere kuri iyo dosiye ngo bavuge ngo abanyamurenge n'abashyize, abazungu basize iyo dosiye. Nta dosiye ababirigi basize kugeza n'ubu. Idosiye ya kabiri kankubwire, independence ibaye muri 60, umuntu wamanditse darapo ya Kongo, wahinduye itegeko nshinga rya Kongo ni Patrick Lumumba, yari ministeri. Numutetera iwabo, numutetera niwe wabaye ministeri wa mbere. Nta dosiye nimwe yapfuye ngo asige dosiye kuko abanyamurenge ari abashyitsi. Uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu wafashe uwo mwanya ni Gasabubu, Patrick Gasabubu, niwe wafashe umwanya atsimbura Lumumba. Gasabubu ndi yasize dosiye avuga kuko abanyamurenge ari abashyitsi. Icyo ni ikinyoma. Uwafashe umwanya wa kane ni Mobutu Sese Seko, niwe wafashe umwanya wa kane. Mobutu ku ngoma ya Mobutu, nta dosiye Mobutu yasize muri Kongo ngo avuge ko abanyamurenge ari abashyitsi, habe na rimwe. Ijambo rya mbere Mobutu yasize groupement mu Bijombo ihari, yasize ba Gisaro ari ba deputy, yasize abasirikari b'abanyamurenge bari mu gisirikare. Nanjye uhayivuga ayo magambo, njyewe uhayivuga ayo magambo, nari umusirikari wa Mobutu. Mobutu avuyeho hajyaho Kabila Desire Laurent Kabila ajyaho. Agiyeho Kabila yagiye kugendaho, niwe wabaga hewabora, niwe wari warajyanye n'ababembe, niwe wari warabigishije umuco mubi wo kwica abanyamurenge. Uwo Kabila niwe twazaga turwana, none nejo bundi haba n'uyu mwana wiwe ufashe ingoma. Uyu nguyu Kabila umuhungu wiwe yavukiye hewabora, tuzaturwana na se. Ise ibitangaza, ise ngo ajye gufata ingoma, ajye kuba perezida wa Kongo, ntiyirefere ku idosiye kuko twazaga tumurwanya ngo avuga ati none mbonye uwo mwanya reka ngira abanyamurenge abashyitsi. Kabila wenyine twazaga turwana ari murere, nta dosiye nimwe yasize yuko turaba etranje. Umwana we afata umwanya wa se, uyu uriho none afata umwanya wa se, imyaka yagize arayizi, nta mwanya n'umwe yigeze yandika avuga kuko abanyamurenge ari abashyitsi. Ibitangaza biriho. Noneho bakaviriya bakaza kwica abantu b'abaturage batuye mu gihugu badafite ikintu na kimwe, bagasiga abo borwanye, bagasiga abo bohereyeho, ariko bakaza kwica abaturage. Nkababwira dufite amajenero abanyamurenge bambitswe ipete ya Kongo. Ese umuntu yo kwambara ipete ya Kongo y'igihugu, umuntu yo kwambara ipete y'igihugu akaba umushyitsi? Twari tugeze ahantu waruvuze uti abayobozi bose bagiye bayobora, abaperezida bose bagiye bayobora Kongo, nta muperezida n'umwe wavuze ko abanyamurenge ari abashitsi. Ariko none ubu ngubu zarumye ku mirari, none ubu ngubu imyaka 3 irashize muri mu ntambara. Ese ubu ngubu
tubwire umuyobozi uhari ubu ngubu n'ikaye akora kugira ngo iriya ntambara ese niho hari icyo akora iki kugira ngo ziriya ntambara zihagarare? Gisegeti yimye ingoma yiwe, noneho abantu bateye iriya ntambara yo kumara abanyamurenge no kumara inka zabo ngabo. Reka mbababwire mwebwe amahanga, abantu bamaze abanyamurenge batwika amazu, basambura amakanisa, basambura ibitaro, basambura amasomo, ni ba depite bayo moko, abadepite b'ababembe, abadepite b'abapfurero, abadepite b'abarega, abadepite b'abanyindu. Abo ngabo nibo bateje igihugu, bayobya Gisegeti bakamubeshya ngo abashyitsi, ngo abanyamurenge ni abashyitsi. Ariko yaje kureba mu madosiye hagasanga abanyamurenge turi abashyitsi. Gisegeti nawe yahuye n'ibyago by'abadepite, abajyanama biwe, abajyanama biwe nibo babi, nibo basenye igihugu, bagashyitsaga kuba shefu b'abakongo babo nk'abakiki n'aba chef de groupement bivuga ngo ubutaka ni ubwabo. Ubutaka si ubwabo, ubutaka ni ubw'Imana yaremye, iremaho abantu nyuma y'ubutaka. Abantu bose tuvukira umunsi umwe, turemwa n'Imana, tujya mu butaka Imana yaremye. Dusanga ubutaka Imana yaraburemye, nta mubembe watwaye inda, nyina ngo watwaye inda byari ubutaka, nta mupfurero nyina watwaye inda ngo byari ubutaka, nta munyintu nyina watwaye inda ngo byari ubutaka, nta mukongomani nyina watwaye inda ngo byari ubutaka. Ubutaka bwabyawe n'Imana ishyiraho abantu twese, idushyira muri icyo gihugu. N'ubu ngubu dufite ubudahangarwa n'ubushobozi kuko igihugu ari icyacu, ni igihugu cy'umurenge, ko turazira ubusa. None ndasabye amahanga, niba mwotekereza kuzodutabara, nimudutabare. Nta mpamvu yo gupfa ngo turabashyitsi. Nta mushyitsi uri mu gihugu, igihugu cyaremwe n'Imana, natwe yakituremeyemo, kandi Kongo yagabuwe, abanyamurenge barimo. Reka nkubwire, umwami wa mbere w'abanyamurenge wubatse teritwari y'Ibuvira ni Kayira. Niwo bazanye ibuye ry'urufatiro arishinga muri teritwari ya Uvira, yubakwa n'Ababirigi. Umwami wa kabiri wubatse iteritwari y'Ifizi ni Rwiyamirira Sebasaza, niwo wafashe ibuye arishingaho muri teritwari y'Ifizi. Uko niko abanyamurenge bariko bagenda bubaka amateritwari bari mu gihugu. Ese bariko bubaka amateritwari ari abashyitsi cyangwa abantu boba abaperezida barindwi bakabura ni dosiye imwe, ariko baduhanguriye abanyindu n'abafurero n'ababembe baratumaze. None gicyo mbasaba, ndabasaba ngo mutugerere ku butegetsi bwa Kongo, butugarurire ibintu byacu, butugarurire inka zacu, butugarurire amazu yacu, butugarurire uburenganzira bwacu. Haba n'abantu bacu bapfuye turabaheza lisite, leta ya Kongo ibarihe ko turazira ubusa, nta cyaha twakoze. Niyo dukora icyaha baba baratujyanye mu bucamanza, muri justice, tugasamba, tugatsindwa n'ijambo rikadufata, ariko nta rubanza twaciyemo ngo rudufate, ariko batangira kutwica. N'izi mbunda bafite ni leta. Niba tabikora muzakora iki? Niba tabikora amahanga nahaguruka bikore. Ntacyo twokwebwe twokora, turagomeza turindira amahanga aza turebe. Kandi namwe amahanga niba mubonye ngo dufe dushire, okay, iko mubona ariko muzokora. Abanyamurenge ubu basigaye ahantu hangana gute? Abanyamurenge bari mu Minembwe, bari mu Mikenke, bari mu Kamombo, bari ku Murambya, nabo ngabo. Generali Muhima uri mu Minembwe, habe n'ubu, habe n'ejo yaravuze ngo yanze umuntu watwirwaneho. Umunyamurenge wese uri mu misozi miremire, n'uri Bukavu, n'uri mu Rwanda, n'uri Tanzania, n'uri Kenya, n'uri mu Bugande, n'uri mu Buraya, n'uri muri Swiss, nitwirwaneho. Umunyamurenge izina ryiwe nitwirwaneho. None Gisegeta tugarura ibintu byacu, twebwe ndi dufite ubundi bushobozi, twogarura ibyo bintu, intwaro tuzoshyira hasi, nta kibazo dufitanye na leta, ariko leta nitugarurire uburenganzira. Murakoze. Reka twongere kandi tuvugane na mama hano. Wewe uri mama wa shefu, kandi hari ibindi byinshi wagiye ubona, intambara wagiye uzibona, ukuntu amazu yagiye yashya. Ubu ngubu wewe icyo wewe wasaba ni iki? Icyo wasaba ni iki Kongo kugira ngo amahoro agaruke? Biranyobeye. Amahoro ni iki ngaho kandi mubwira icyo mvuga.
ni ikihe mvuga amahoro wewe amahoro kugira ngo tubone amahoro muri Kongo bakora iki amahoro dukeneye amahoro ngo kugira ngo leta izodutabare izoducamura ibyacu yadukuye mu mazu twabunye twarashwaragiye twakwiriye imihingo ntitukigira aho tubarizwa none icyo dushaka turashaka amahoro ngo leta izodutabare izoducamure n'ibintu byacu izobitugarurire izotugarurira ibintu byacu nicyo duha twifuza ku leta izotugarurira ibintu byacu umuhungu wiwe nawe tumusanze hano yagira icyo atubwira by'ukuri nawe ikintu kijyanye n'icyo yifuza cyakorwa cyangwa se umuti abona wavugutwa cyangwa se icyo asaba kugira ngo amahoro abashe kugaruka muri kiriya gihugu cyasenywe ndetse abantu bakaba barakwiriye hirya no hino. Murakoze. Watangira twibwira. Nitwa Shiga Maguru Charles. Mu bibazo byabereye muri kiriya gihugu cya Kongo ni ibibazo biteye ubwoba kandi byumvikana ubwoko amoko ane ahagurukira kurwanya ubwoko bumwe kugira ngo ibutsembatsembe leta ireba kandi leta ihari igasa naho ibashigikiye. Leta tuvuga ni ingabo za FARDC zakagombye kuzana amahoro. Hanabaye ibibazo bitandukanye icyo leta ikora n'iki ije hagati y'abaturage. Habaye gusubiranamwo kw'amoko leta ije hagati ikareba ibyo abaturage bapfa icamoko apfa ikareba ukuntu yagishakira umuti. Ariko ubu siko bimeze. Leta irareberera amoko ane akarwanya ubwoko bumwe. Ubu rero harasabwa iki? Nta bwoko bwashobora kumara ubundi. Harasaba ko leta yahaguruka igahuza ayo moko akicarana akaganira akamenya agapfano kabo ikabakiza kuko leta niyo mubyeyi. Murakoze. Mama nawe watangira twibwira nawe tumusanze hano nawe twibwire. Murakoze. Nitwa Nyirankundwa Odereda. Nanje icyifuzo nanje navuga muri aka kanya ni ikijanye n'akarengane abanyamurenge dufite akarengane gateye ubwoba, abantu ko barapfa bazira ubwoko bwabo. Batugiriye neza bodutabara kuko abantu bamaze gupfa ari benshi, abantu bakagira amahoro kandi tukagira igihugu cyacu tugataha tugasubira iwacu tukitwa abakongomani natwe turiyo, naho ubundi turakwiriye ibihugu byose, inkambi zose turazuzuye, abandi bari mu bindi bihugu turarenganye. Ako karengane mutugiriye neza mwakadukuraho kuko karaturembeje cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Tumaze kuganira Umurage TV cyangwa se Umurage News TV. Ahangaha tumaze kuganira na shefu uri mu bashefu ba mbere cyangwa se mu bashefu basigaye ariwe shefu Rubeni Maguru Muhinda. By'ukuri atuganiriye mu ncamake cyangwa se ndetse kuburambuye, ariko byose abatunga agatoki barakuvuga bati leta niwe mubyeyi niwe ukwiye guhagarara hagati kugira ngo ziriya ntambara zihagarare. Hamaze kwangirika ibintu byinshi cyane, haba ndetse amatungo yose yarashize, abantu benshi barapfuye ndetse abantu bavuye mu byabo, ariko habonetse leta igahagarara hagati, abantu bakongera kandi bagasubira mu byabo, abantu bakongera kandi bakabana neza. Shefu Rubeni turabashimiye. Murakoze natwe ko mutwakiririye aya makuru, turabashimiye kuko nyine aya magambo tubabwiye namwe muyashyira mu bikorwa kandi nyine muhaguruke nk'abagabo nk'abatabara abandi. Habe n'ubu ngubu amakuru nkubwira njyewe ndi umusaza w'imyaka myinshi, mfite imyaka 86. Ubu ngubu mpaye nkubwira hari ingabo z'abarundi zazamutse zagiye kwica abana b'abanyamurenge bari mu misozi miremire. Ubu bariyo bari ruguru bashorewe na Nyiramusaraba. Murakoze.